Enyuma ho Okutoorana abeegi bari hansi y'enkora ya Technical Vocational Education and Training ni Gajete TVET eri hansi ya Minisitule y'ebyobwegyese n'emizaano baturani babikorera Kampala konka omurundi ogu babikorera omu regions. Innocent Kemigisha okuruga omu Minisitule y'ebyobwegyese n'emizaano yashoborera habwaki bashaziremu kuteeka Okutoorana oku omu regions. Hati twaza kushanga amashomero gitu gatakiine baana ahabw'okuba abaana bakaba oshanga nibaruga mu bitundu bitari bimwe na bimwe obundi naruga guru kandi yashaba Nyamitanga yakahurirayo Nyamitanga yaba niyo yashaba mwena kibaramu dumurema yashoborera ngo kureta Okutoorana oku mu byange by'amatendekyero gari kurugamu nikihwera kongera habwingi bw'abeegi omu matendekyero ke ebintu bitu aharurengo rwa lower district levels, region levels tubase attracting abana bitu bakweta abana bitu babase kwija bakurakurane ebifo bitu tukashanga ngo okuzo mu selection na secondaries turi kwihayo technical so policy ya 2019 TV 2019 ya highlighting kureba ngo aba technical bakore selection bonga kituyambire coordination kandi twenda kushaba ngo abantu mwena abana mu barete umutekanico abukwa umwana kakura ine skill akura aine cyo gukora omwe habakuru b'amatendekyero yagambe encourage okwebahwerire tutunga abana abo mu cyanga citu abakunda kusomera mu masomero gitu konka babintu batubento tukorera Buganda usanga bata abana baguru abana bateso abana ba West Nile abatari kubasa kwiza kuzo mu masomero gitu bwanyuma yo kuheza Okutoorana oku nibateekateka ngo abeegi nibija kuhumura ebiro 6 byo kwa kashatu 2023 habwa TV West and Adolf Ireka.